Nema je. Dakle, da li ste objavili tu analizu? Dakle, nema... Evo, mi smo objavili analizu. Nema sloge u predsjedništvu, nema sloge u koaliciji. Ja govorim o aprilskom paketu. Nema komunikacije, odnosu na susjede. Nema komunikacije sa međunarodnom zajednicom. Mi smo u problemu. I ako nastavimo ovako 4 godine iduće, imat ćemo ozbiljan problem. Ima i tekako kontakta sa međunarodnom zajednicom. Skoro je sve stalo u zemlji, nažalost. Evo ovako, ako je stalo, onda ovo građani treba da znaju. Kako to da smo potpisali sporazum sa Evropskom unijom? Kako to da smo ušli u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija gotovo konsenzusom? Dakle, cijeli svijet je rekao da Bosni i Hercegovini. Nekoliko zemalja samo nije prisustvovalo. U Ujedinjenim nacijama, dakle, međunarodna zajednica je rekla da Bosni i Hercegovini s velikim uvažavanjem i poštovanjem. Kako smo dobili MAP? Kako smo dobili, evo, praktično riješeno pitanje viza? Ako je tako. Dakle, ja se bojim, Bakire, da mi takvom pričom spuštamo cijenu sami sebi. Kao što smo je spuštali u Prudu oko državne imovine, i spuštamo cijenu sami sebi. Zašto? Ako to ne kaže međunarodna zajednica tako za nas, nego kažu da, dobro ste, idete u Vijeće Europe, idete u MAP, dobit ćete vizu, to je praktično riješeno liberalizacija viza, ne vidim razloga da mi sebe sami ocrnjujemo. O stabilizaciji i pridruživanju smo dobili kad smo usvojili jako reduciranu reformu policije. Dakle, kad smo izgubili šansu da napravimo pravo, platili smo užasnu cijenu. MAP, niste riješili 69 lokacija perspektivnih i mi smo ove godine izgubili godišnji plan. Mi smo izgubili godinu dana približavanja NATO jer predsjedništvo nije riješilo 69 lokacija. I tu je bilo ne. Što se tiče Ujedinjenih nacija, tamo ste postavili nekarijernog diplomatu. Dakle, čovjeka bez diplomatskog pravog iskustva, tamo gdje je radila Madeleine Albright, Lavrov, Tirk, sadašnji predsjednik Slovenije, nekarijerni diplomati nas predstavljaju u zemljama susjedima. Sad ovako, taj nekarijerni diplomat je zastupao patriotski, apsolutno patriotski interese Bosne i Hercegovine. Profesija je profesija. To je jedno. Patriotizam je patriotizam. Drugo, ne mogu navijači davati golove, nisu igrači. Imamo pismene dokaze da se taj nekarijerni diplomat pokazao odlično od ljudi, njegovih kolega i institucija unutar Ujedinjenih nacija. Dakle, pismeno su ga pohvalili. Drugo, možda je to čudo, a takve stvari se ne rade. Drugo, kada je bilo u pitanju, pošto se ne slažemo u predsjedništvu, i tu je Bakir u pravu, jer se ne možemo složiti. Taj čovjek je stao na stranu interesa Bosne i Hercegovine i principa ljudskih prava do Palestine. Taj isti nekarijerni diplomat. Ja se zahvaljujem na karijernom diplomatu koji neće stati uz interese Bosne i Hercegovine i uz interese ljudskih prava, univerzalnih ljudskih prava. On je stao bez obzira koliko je mlad i koliko je nekarijeran. A stoji vođa navijača Sarajeva, znate, u svoj tim, ali ne ide dole da igra, jel? Barem dok se ne nauči igrati. Ili nepostavljanje diplomata. 3 godine u Srbiji, u Beogradu nemamo ambasadu. Godinama u Iranu, u Kataru, u Kini, u Indiji, tako da. Upravo zbog toga što nam je potrebno da pošaljemo prave ljude. A što se Beograda tiče, to je sasvim druga priča. Nastavit ćemo je brzo. Beograd je odbijao, samo malo izvinjavam se, Beograd je odbijao, kao što znate, što se vrlo rijetko dešava, odbio je predloženog ambasadora. I zato je to tako dugo trajalo, ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući Beogradu, koji je nekako zamislio da će nam on nametati svog ambasadora, odnosno da mi imenujemo onoga koga oni žele, a to se neće desiti. Jer zato smo izgubili vrijeme. Vrijeme je za Ciju, odmah se vraćamo. Za što za? Ciju. Dakle, stali smo kod Beograda, ali ja bih da ovo o čemu vi govorite je izuzetno važno i godine smo potrošili u prošlosti ovim temama, aprilski paketi, reforme, ustavni i tako dalje. To je još uvijek aktuelno i moramo da pripremimo građane, naše gledalce, da će to i trajati i dalje. Ali da ovo vrijeme koliko ostalo do kraja emisije iskoristimo za pitanja iz budućnosti. Kako ćemo biti sigurni? Da ponovim moje pitanja o zaštitu ustavnog poretka. Mislim, suštinski, koliko ste svjesni ozbiljnosti te situacije?
u kojoj Dodik donosi zakon u parlamentu o državnoj imovini, u kojoj markira granice, u kojoj državni premijer ruši ustavni poredak i javno poziva na rušenje ustavnog poretka, a međunarodna zajednica ne reaguje. Uporedite to sa stanjem od prije 4 godine. A bosanske stranke su još uvijek u izbornoj kampanji i između sebe se, da tako kažem, ružno reč kolju. Uporedite to sa stanjem od prije 4 godine. Dakle, moramo ostvariti ponovo slogu među Bošnjacima, među svim bosanskim patriotima. Poboljšati dijalog unutar Bosne i Hercegovine. Mi živimo s tim ljudima i s tim Dodikom živimo. Uvijek je neki SDS, uvijek je neki Dodik, uvijek imate nekog Šešelja. Valja u toj konstelaciji odnosa gurati stvari naprijed. Dakle, mora biti više dijaloga, naročito u predsjedništvu. Koliko ja vas procijenim obojicu svo vrijeme, vi ste, gospodine Izetbegoviću, tu negdje politika kompromisa, razumijevanja, racija, a vi, gospodine Sileđić? Srednjih rješenja. Nema u Bosni i Hercegovini 100% rješenja. Vidjeli smo šta je ostalo od obećanja 100%. Dodik jedini porastao 100%, rizici porastao 100%. Dakle, kompromis. 100% i dalje hoćemo. 100% Bosna i Hercegovina, ni 90%, ni 59%, ni 24% što nam se nudilo Prutskim sporazumom i što, nažalost, ime je jako žao reći, Bakire, nisi imao snage da se odupreš tome. Da jesi, danas ja ne bih bio ovdje. Čemu? Nego bi bio u tvom timu da budeš član predsjedništva. Zato što je nuđeno to. Nuđeno je u Prudu. Što se tiče pak ovih drugih... Sačekajte, što ste sada kazali? Da nije bilo što je bilo, Izetbegović ne bi bio tu, ne biste vi bili u... Nego bi Bakir bio kandidat, jer u tom smislu smo jednom i razgovarali. Šta da on bude... Bakir se nije smogao snage ili nije želio, ne znam, da se odupre stvarima kao što je Prut, koji nam je nanio veliku štetu, jer je poslao poruku međunarodnoj zajednici. A da jeste, vi biste se povukli, ne biste kandidovali sada? Naravno, ovako sam primoran. Pazite, čime je rezultirao Prut? Vi morate popiti kafu s Miloradom Dodikom, s Čovićem i sutradan s nekim drugim Miloradom Dodikom i Čovićem i pričati o problemima. Rezultirao je, dakle, distriktom Brčko, koji je 30 km diskontinuiteta unio u, dakle, Republiku Srpsku. Podijelio je na istočnu i na zapadnu. Nemojte, molim vas. To je rezultat Pruda. I protiv toga je bila stranka za BiH u parlamentu. Jedva smo je ubijedili mi iz strance da i za tu stvar glase. Evo, zamalo da padne ovaj... Brčko je rezultiralo angažovanjem Sjedinjenih Američkih Država kao i Ministarstvo odbrane. Prema tome, nemojte, stalno se kitite tuđim perijem. Od toga nema ništa. I htjelo je da riješi državnu imovinu. Prud je riješio državnu imovinu tako i čuli smo predsjednika vaše stranke da kaže državi ono što je treba, ostalo entitetima. Mi jednog dana moramo riješiti ostalo entitetima. Pazite, imamo kasarnu jajce u Sarajevu. 7 godina čeka investitora. Treba se pretvori u velelepni hotel. Zato Dodik se prepiše i pravi što ga... Neće moći prepisati. Ali vidite, molim vas, kasarna jajce u Sarajevu. 7 godina čeka investitora koji je spreman da od nje napravi najbolji hotel u Sarajevu. Ko će dodijeliti tu kasarnu njemu, saudijskom princu? Da li će to uraditi Hadži Bajrić, načelnik opštine Stari grad, ili Nikola Špirić? To je toliko važno. To je ovdje važno. U RS-u to nije bitno. Pogledajte ovdje kasarnu Lukavicu koju sam ja služio u vojsku, to je čitavo novo istočno Sarajevo je tamo. Dakle, ja koliko razumijem mi smo sebe tako se košli. Dakle, mi smo sebe zakošli, nas se protjerujemo. On je još uvijek za Prut. Ne, molim vas. Doktore Sileđiću, Prud je potpuno nedefinisana stvar. On je rekao da se mora rješavati državna imovina, da se mora rješavati popis. I vidjeli ste kakav smo napravili prijedlog popisa na kraju krajeva, u finalu. Ti nisi gledao šta ti kaže predsjednik stranke. Ite kako sam ja gledao posmatrao i kazao za državnu imovinu. Neću da pričam o tome dok se napravi spisak, neću da pričam apstraktno. Nisu napravili spisak, onda je napravilo OHR spisak, na moje insistiranje. Dakle, sad znamo o čemu se priča. Vrijednost državne imovine između 10 i 20 milijardi maraka. To je jedan promil vrijednosti bosansko-hercegovačke imovine. I tu stvar valja riješiti. I to je razlika u pristupu u filozofiji. Valja rješavati stvari. Ne možemo samo neću, ne dam, ne ide. Dakle, valja rješavati stvari. Jer tu je 69 lokacija. Ukoliko ćemo zajedno pričati ovako, Bakre, ja znam da tebi treba vrijeme, ali malo budi tolerantniji. Jer stalno govoriš kompromisu toleranciji, a želiš uzmati vrijeme. Budite dosljedni.